Nirmala Kenyam kanas diatin kon tin lenka roashni kanur online TV. Bia Kamal Nirmala Kenyam. Mi jiram jidit kajan channel me kanur online TV ngot ken konowo kaler balinga jan gwasame der subscribe. Nirmala Kenyam Bia Kamal kanur online TV kajan gwasame bana roach me shalat kum United States ka kui South Sudan. Shalada no nena kumas mentere which ka United States kanai shalojin jagalong kata dan let South Sudan let the Queen Guinea kaja kan Queen Guinea malad South Sudan lat kaja jagalong ku kuja mo just loida ban leran ban je kulili linga gwa gorno jin we subscribe keep je nyaga nasen ko ken ko boko raje me ban je link raje dan chalat netin kon tin la kum United States ka Queen Guinea madan lat ka re which ka South Sudan gwa me shalada nena ala US deputy ke kwere rawda mala secretary dung state qui bureau population refugees kana migration Sheikh Michel ke Elizabeth Campbell shelare nana jenne which da jag lloyd long ka qui kuma South Sudan men kan ro yalika ka qui kwen mangas ke no dong de kwen gwinde jalat ko kwen gwine gor ka jeno dara amlor kada ta ka shungbata de latin chet ko de ne dial de ka lot ne dial kontra wi ka South Sudan ka jen pay wero be ron kin daro jen dangro ngwan jen de kwen gwine mo de jalat terwal ka de jalat ka do mi shong chiraje min ci jalat ka National Security Council la special assistant ka president kan senior director qui multilateral affair George Black kana Campbell shuka waka juba ka shanga wal bakal waka shanga wal bangwan ka pai baro me ka shugarum ka kwasal ba ke mayadit kwar kuma tindit tin kokien ne ti shuka qui jiwich United Nation kana ne tin let kel ka ji diplomatic kana bon te lokana shukan gwasan shin ne tin shiro bartin ka gorom gulba min tare ya ka juba ala shikan jen kana ne ga bandiyan ka United State shukan gorno bukan gotto buko je ka president salke mi yadit kana lat ku mi daltindit ka buko wo baka kamanda nan tana tare wi ka juba ko bukan ta dana shin kana bukan gwich ko no South Sudan goro de kwade kwan dormo go ko de ne diala to de ka lor ko jen mi jang ne dial ko buga te garo ji kam telemal mi be United States ladno shloidin che je ka long ka ko telekom mishro rep ka ko be kwen mtok kan mi mal kulat no lo kane je sloidian ko kan kuma South Sudan kan ro dale kan shol ne bon diala no bu ko romat re roch ko de mal de tan kam kwaran kontre ko juba kan rajdan chawlat la Tumani initiative ka Kenya ko en mala chawlat ka Kenya o de na de kan ta kamal kam ken kane kon gor ka long de tamal kane de kon la kwar kane de kon la politician shika jewoj tele kare ekte ka kwara kane de kon la korno ka bijoj bi ka biliw a jaro je shalat re roide shalat gwas menena jena na go binat re roch long jena minyu jeno tinat ka nogre kuma ka ko batin dial gor ka no de lat ba kala da gwa ko bene dial bukan loken bukan kalat do bdan manaro din ke je ho de South Sudan der chong ke dar te kamal de kan ko ingwene gwa no jena shoko dier ko me kan South Sudan kan kon te kamal tele do me de ne de kon te la ji South Sudan de gro mal ke je ki de ko ingwene lat ke kujamo yene dial kon la kwara re ke South Sudan ken dial kon tila bone tin cha kwanyre wi ka South Sudan tiena gorno de kwen gwinde jela da gwa taryak ke ka do mal ka mungwana jen raida ka shanga de ka pai baro no ba yu titina ba ka releka ala yu ti jen de million jen de baro dollar ti lo ka nazre wi ka South Sudan ka ko de rig dial content ore which de ka ka mugo ka kan amen raje chalat ka shang wal badda ka pai baro mishalara kwer US ka United National Nilinda Thomas Greenfield shope yuna de alten cha kamra kuma US ka gwaza tiagana ala yuti shop ka ko million de kudang de ojin ngon bangon te cha ngun bati ya kam kuma South Sudan ko de rig de ala kon lat ko de ka South Sudan de ka kapchong ka peglo ka nas ke leo ka US ka South Sudan ni me isharomoj ka chong de
sholeni billion to kudang baro tijikan ke European company nan kuma United States lo tek long di long mi kan European kim lo kan nadre wi ka South Sudan do South Sudan ajan logo be mal be benare da karwade nyanda ni lengan bi tek man